Jel vi znate ko su influenceri? Ne. Ne znam. Pa ovi na ovim Instagramima. Ne znam. Pa nešto po prilici, ali sam dovoljno star da me to baš ne zanima. Riječ nisam čula. Nija isto. To su neispunjenih želja i ambicija ostarjele djevojke. A za mene je djevojka ostarjela već nakon 22. 3. 4. godine, je li tako, realno? Ko? Influenceri. Nikad čula. Jako me iritira, mada nije influencerica, ali na neki način nije, Nina Badrić, koja pod stare dane svoje se sad skida u badiko, s time pokazuje i razne ove mehunke, nekakve menadžerice i te mlade dame, ja to prezirem. Ja mislim da su to ljudi željni publiciteta, željni su da disponiraju se pred ljudima. Za mene su oni jadni. Možete objasniti čime se oni bave? Glupostima. Nešto objavljuju pa onda lajkaju pa ili im to plaćeno ili nije, pojma nemam. Influenceri. Zapravo po meni ničim. Slikaju hranu. Promocijom različitih brendova, trendova na društvenim mrežama. Ste čuli za one koje rade na internetu, slikaju se na Facebooku? Jesam, to sam čula. A to su influenceri? Šta znači biti influencer? Šta, one se eksponiraju kako bi ih vi kopirali ili šta li? Jel se njihov posao može nazvat poslom? Pa to je teško pitanje, ali mislim da može. Ne. Zavisi koliko truda ulože i treba ipak tu neki sposobnosti imati. Zato što, ne znam, to može apsolutno svako raditi samo zato što, ne znam, malo ljepše izgledaju ili najvjerojatnije imaju malo više novaca nego ostatak. Onda, eto, po meni je to bavljenje ničim. Mislim da je to isto jedna od djelatnosti koja ima neki svoj smisao, u sve druge koje ima daleko veće gadosti, znate. Ma kakav bi to bio posao, molim vas, lijepo? To su budalaštine ljudi koji nemaju pametnijeg posla da rade i ne znaju ništa. Ne? Posao je sve ono od čega možemo zaraditi i ono što nas ispunjava da radimo. Pa i njihov posao to, kaj nije? No. Ili ova Ela Dvornik, ta mala šta iz Londona, neke gluposti, pa koga to interesira? Jel tako i sliči? I njezina mama koja sada pod stare dane se pa padaju maltene ljudi u nesvijest ili od njezinog tijela, jeli? Da li ste upoznati sa ovom situacijom Matanić i Stanković? To mislim da je vrlo primitivno. Ovak cijenim inače tog režisera i tako njegove uratke i to. Ali nevjerojatno koliko smo mi još patrijarhalno zadojeni. Ne možemo nikoga napadati, ovo je demokracija, ovo je slobodna država, slobodna zemlja. Nakon komunizma, jer sam 70 let skoro. S punim pravom, ali možda ne takvim rječnikom. Jedni i drugi su pomalo u pravu, ali u biti petljati se u nečiji život kako i na koji način on radi, ako ne ugrožava nikoga i ne nanosi štetu, ne vidim potrebe. Vjerovatno njemu to ide na živce isto kao i meni.